Colika, colika, colika. Kamu jalan seluka, kena singgir sama ni. Ini match singgir sama ni. Yatri Katal Botol versus Dundrai Para. Sebenarnya ini first semi-final. First semi-final. Sini Gawadi Nawal Football Tournament 2024 ni. Ini match nak kepala ini ni. Yatri Katal Botol ni striker je. Tunai borak kaham tu enam namai. Dundrai ni inke bad defend kaham khaini nangai. Tei tonggo yang Dundrai ni bo gol khaini ni inke striker ko paham nangai stick nangai. Hai kase tini no amana defend of bohogine gol kebang khalani kepalaing thangmanai. Tini no thingmongo je kepalaing nei chotto saimano bohge thangi sokine final match. Seglajak line gana seglajak tam khali mana nei 15 namani akongo ball pass kai ropika yang ada kono player kre आराम से गोलकीपर रोमिया रखो मनो कोन टेन yang ball ri hojak egon namani akongo ball ya Yatri Katal Botol ni akongo ball seglajak pass kai kana tokka belakang rani kaham dua tim ini dua motor sugita hoyo Chungnuka out. Belakang running speed noh di mana dua tim ini nih. Kaisa tai kaisa na Sepria gol khane ni. Chungnuka. Pass kelajak. Yatri Katal ni akongo ball pass kelajak. Yang corner tuna belakang kaham. Ball itu kelai kelaga. Tamu khane mana gol ni chance tamu. Or defender belakang kaham. 6 number 10 kawat tumi thangjak Chungnuka defender na. Belakang defender kaham. Gol khaini ni kono chance riya. Corner ball manjak line ball manjak dribbling khelajak tam khlai mana nei. Tam khlai mana nei dribbling khelajak pass kari kana chokka. Go pass kari ka shot aro kaise shoot pane. Shoot ne chance to mane. Tam khlai mana shoot ni kana chokka. Oh. Very shot khlai nai. Dundrai ni nai. Belakang aja top. Buihar ka center park khlai nai. Yang 8 number Yatri Katal Botol ni akongo ball. Yatri Katal akongo ball. Nacho ka buih opika. Jaga kono player kare Yatri Katal Botol ni. Maka jodi na player kare pura changke. Pani ni tonglat yang hani hai. Belakang defender kaham hani mani Yatri Katal Botol ni. Yang hani hai 10 number khasik sat. Chungnuka 10 number international angke Ronaldo ni Messi ni sarchi. Ye belakang gol na chance tamane. Kesesa nangmani bongwa bai gol khai man liya yang line bolo tupsak tam khai mane nei 10 number jersey 15 ni akongo ball ya Dundrai Para ni akongo ball tong tam su pass karja hatna kuchukti ball thangka Dundrai Para te Yatri Katal Botol ke golapi color jersey te Dundrai Para angka akasi color jersey jeng kebuni Bokorte hekeba kebung yakunte kebung ne saksasung bukhatte jeng kabuk jate gol klemani nuja ko gol ni mari angka Dundrai Para 0 te Yatri Katal Botol ni 0 sebeja 10 number tam kemana na Yatri Katal Botol ni akongo ball khona to katas krema ar kisi taya player tongo pass kari kuta hara Chungnuka defender belakang kaham Park khaini ni kono save riya pass kai Rajak 8 namani akongo ball Yatri Katal Botol ni akongo ball khona to kari kala jaga player kare gol na chance hoy bolo gol khai man liya ar kono player kare Yatri Katal Botol ni nai pass kai Rajak long shot kai Rajak yang 10 number jersey belakang defender kaham hani mane Yatri Katal Botol ni gol line ni kono save riya ini chance riya mohani angna nai tuno tim players rono kaisa ball no miss khaya trino match no khaplai mani ingkang kena mai kena pass na chokri nai jora moto pass klai nai na to ke player ni akongo ball tu chokri nai gol khlai nai match khaplai ngani bagai hai seglajak belakang seglajak yakung bese basa kuti lai no chai to kuitong tam khlai mani nai noka foul ball manka pass kai fika nacho katam khalai mane nei ayo tongo 10 number jersey begi box pulo hoka ada mani akongo ball Yatri Katal Botol ni tam khlai mane nei ko nacho ka long shot kaisari hoka nacho kiri hoka handball ya obana ro handball ro mikipka ani hai tabu free kick bunai nacho ka bui hoka ayo belakang kaham hani mana kono line chance riya defender belakang crack
ang barbar na sawo defender rakni na nang nai dono timi na defender rakni na nang nai ma to defender rakini thui to kan ke tomon gol khaiman lai kala dono timi na bela kana defender ka hamno na nang nai to striker bela kana ka hamno na nang nai defender na boko gini ai gol khaine ni inke striker bela ka hamno na nang nai ani hai running go ball long shot pass kare jak chungmuk ka khasi ki salat liya bhai out ball you know gorom ganang Bung Malia, Buni, gua tahu pemain dah klik kenapa ni? Biar, biar yang biar, hah? Ini kalau bela kena khofreng. Ini kalau bela kena sakit sakit khofreng. Tam kemana kena? Hai hai. Dolar sebela kena satu lagi kerak kena kemana? Lo nama nak apa? Lo nama satu kemana kena? Bela kena satu lagi kena. Dulu tim ini. Hai hai. Dapat ketal, gol boy. 12 number, gol belanja cukup rozak 12 number. Dapat ketal ini. Yani gol itu. Oh, ada orang apa mana kena? Cuma yang aku tahu, tam kanan. Foul tam kemana kena ya Afrika Selatan? Foul mantak. Out mantak. Jadi na trino match no kepala ini nih kan coy. Golnya panas tuh nih. Ada ayam nut. Nukatun. Hatam nikela. Hatam nikela. Ground na dewa tak hardi. Ya perikutan botol 1 पे दूसरे पारा 0. Tabuk sekarang hat nikela apa? 30 menit nikela na choli nai. Kono jaga additional time rezagla. Kob na chokka ya perikutan botol ya kungo ball. Ya perikutan botol ya kungo ball. Belai kena kudi sekali tu dulu tim ini na. Kasih ball. Touch clear hai kena cai tu bitong leo. Ya betul 15 number. Kob thanjak ya kungkong isu pereng. Belai kena touch ni match. Belai kena nangkuk pani match ni mana? Trino tumungo je kepala yang naik borok tangis shogun final match. Belai kena touch ni match. 10 number ya kungo ball. Ya perikutan botol ya kungo ball. Pass kerja kau macam ke? 10 number ya kungo ball tam kau mana? Cuma kah handball. Head na thang tini chungnuka hanya ayango na 4 number ya kungo. 9 number ya kungo ball. Dundre para corner side ball rio katam kau mana ni? 12 number ya kungo ball. 12 number ya kungo ball pass kau kau mana mana chungnuko. Goal post ro hari jamana obno borok bachesta maklo nai. Ayango tongo ya perikutan botol ni bo. Borok kepala ini thang ningke defender belai kena kerak kene nangai. Oh defender no jahat pokok gitu lang ini. Gol kene api kepong ni bo defender rat ni nangai. Belai kena jetok chungnuka. Bol kita lezat tam kene mana nai. 10 number ya kungo ball. 10 number chungnuka he yang 10 number ya kungo ball. Bol saya terang rat. Wo tas kare ka. 4 number ya kungo ball. Dundre para ni 4 number ya kungo ball. Cek receive kau cek. Ayo pass karo ka corner side to mai tam khamane ni ana ni ko bunda bang ni dana mane ko bala kana mistake no kami to dunda bang ni mistake lai ka dundre kami ni ni ko mai to ka corner to mane ball pass karo Afrika 5 number ya kungo ball sungno ko kisa 5 number ya kungo ball sungno ko kisa kisi to ya kungo to tale ni kala mine तुम्हारे पारे नहीं ना किसी से मिस्टेक कर बड़ा रीड का येलो कार्ड रीड रखा
Tabuk kaisa free kick chance manjak tam khlai manai monong ke indirect free kick tam khlai manai nei referee belakino stick referee belakino stick mungsa dera mungklaya chance ria gol na tomone kesa mistake mungsa hayang nomor jersey aku ngebol hayang nomor jersey aku ngebol saya nomor ya kita botol ini foul ya lupa Irzaka free kick manjak tabuk dundre parani ini tam khlai manai nai direct shoot khlai gol khlai mana abu saitok nai belai kene sita bul hamare aya botun ko 10 kita gol ini kita khlaiban ayo gol saratam khlaiban ayo gol saratam kita gol ini abu ala selesai dundre parani ini nacho khlai gol out khlai hirmani abu ala out gol bajak ram gol ini tam khlaiban tapi kalau selesai ya kita gol betisau kasih gol aku coba nih abu ala selesai ayo gol abu ala selesai bener paling gol ke बाद खाने रहो शॉट खाए हर बारी ayo bener ya ko kata pemain bener ini ayo nanti kau kau susak bener ya ko kata pemain ayo nanti kau bola masak bener ini bola masak pemain nanti kau ayo bola masak bener ini kita pemain ayo yang selesai terangkat sini खेला panjang tinggal terus terang masak tapi bisa cara kiri yang kena ini खेला panjang mana ini sini ini mana sih jaga pelanggai barang lo pacak thulung hai kaba final lo thanan bagi jaga dahar nai langsung cara sini kan ya berkedal hai kaba rambuti baru kasih gol bay final thanan bagi agung zak kan kalian sini खेला panjang tinggal terus terang udah tapi bisa cara kerja ganti ini खेला panjang mana nuk sih dulu rasa wahana baru wahana gol setoran bagi cak lagi kali mah tamu kalian ayo tamu kalian ayo bola datang kalian ayo bola masuk ayo bola datang kalian aku jadi guys ya aku bol Halo? Hah? ayo bola datang guys tamu kalian bola datang kau bol sudah tunggu guys tamu kalian bola datang kau bol sudah lalu kalau peluang itu kalian ayo bola kan sama nih ya baru tunggu lagi player kalian guys bola kurang tarik kerja ayo bola datang tunggu lagi aku bol ayo nanti kau kurang datang kalian ayo bola datang kalian tunggu lagi aku bol kalian ayo tunggu lagi bola datang kalian lalu kau bol terus abu yang lawan hai ayo nanti kau berazak dulu goalkeeper Ayo bisa chance mana nomor ayo nanti kau terus datang kalian abu yang lawan suka tundre para negeri kau kiman tak dulu dari apa luar dalam yang lawan datang kalian tundre para negeri datang kalian nanti kau berazak ayo itu kalian panjang tinggal terus terang usak tapi bisa cara kerja berbuat hangat tahu berapa suluh karo ya beri ketal dalam kondisi sangai kasih gol dari aku coba nih Dunda sudah salah gol dari mana kata Kleman ayo gol mana kata Kleman baca kaya kuda tak Kleman
Hai, jangan lupa semua. Hai, kalau mana tunda ya, kalau betul Freeman. Hai, kalau mana tunda dulu. Hai, kalau mana tak Freeman. Hai, kalau mana tunda dulu tak Freeman. Hai, kalau mana. Masuk lagi. Ayo dulu Pak, sekarang buatin gol kiper, masuk aja gol. Sudah punya apa nih? Ayo hai. Tim captain hai Pak, tim leader. Tabu ke Bendis, enggak bondongot langsung lah dia, sampai kalah. Mereka bukan berkalah. Asup lagi satu dosrak asup lagi. Asup deh. Ayo Danjar. Pemulasan. Kini kira Danjar. Danger deh. Oh, follow pertama Himan, tunggal sol. Kira Danjar kalian tahu? Nah, kira Amelia kalau tamu Himan. Apa? Oh, tuh kurang nanggung. Wah, masuk kau. Wah, masuk. Hah? Bisa ya? Final sekali kata tahu nggak? Final sama jangan kelai. Kata orang hitam sengkong nggak? Kamu nomor berapa?